games khela poisa lo hi a khel thin te tan chuan thil hlim om ve deuh mai nia tuntruma a chanchin kan soi tur hi player spot ania tuna hi chon mi tam takin an khel le chur to ni tin mai cheng noi tam tak an lo thin ania games chi rang som panga aya tam heng fruit slice te snakes and ladders ship fight rami housey chess ant-man le adang tam takom ludo hi chu I khel to ngeyanga hei po hi nuam ve tak chu ni description a khana link kan da a ludo games kha a en thayania thian te ne na live chat le private ludo pot te po ti thaya player spot made in India ni in users hi tuna hian millions som lai anom to a poisa withdraw po all sam hle ni referral code play s 200 hi mangla sign up bonus cheng zani I mongal photanga ti chuan I thian te nen lo khel ve chin teule mi I invite an lo khel ve zel chuan an sum mu atang khan 2% I hlo zel theidon bokania mun sang atanga INP mezo channel share tu te in zain chibai le vek ule march ni sari thotan ni ania tuntum chu khothang lam kan hoidon nia Russian Ukraine invasion chuan ni som pani mel amuta a Myanmar ang devin Ukraine mi pui hian NATO tan puina an be sei anga atopa beidong takin an mani nge an sual chu angai le don mai thayani hi Russia sipai te chuan Ukraine khopui pali te chu nasataka ka atuma chumetan humanitarian corridor honga Kiev khopui te Mariupol te Kharkiv le Somia chundar som pani le chan ve tangin ceasefire apuang taphota chung khopui pali jinga Somi khopui chu Indian students za sari lai mai omna ani ve a India po mang ang ve ta hle pumodia chuan Putin chu anor ve ta hle ni hriatani Nizan Khan Kharkiv zan khuwa in silai le tenga puak renga mi pariatan thi Ukraine chimlam Mykolaiv khopui chu tukin khan ral thuam lian takin an kap na samaya civilian thi an om le nge yanga President Putin la chuan Russia thil phut zong ti hlotlin ani lo chuan inka haya om lovang atimau maya athil phut la chu anep lo viu maya voinin biak na po kha om zia om lutuk lovang Putin hian indo lo indu chuan kan indo photang ati ani ber ome Russia thil phut hi khothlang ram ten an pom theyangem Ukraine mi puitan pom chi ani angem hunrem changa heng te hi la soi zaw kan tum le don nia Indian Prime Minister Modi chuan Ukraine le Russia President te chu telephonin a beve vea boina ti top dan tur a soi puya Modi le Zelensky hi dar kar chan velai in bia in po Modi chuan inrem na aom theina na in biak na an kalpui reng chu lom omati thu arhila Turkey President Erdogan po in Nimin Khan Putin a beve boka inrem na aom theinan ankara chuan a theina sang berhla na huamani ati New Zealand chuan Vladimir Putin tiamin Russian politician le sumdong lian an vain mi za aya tam te sanction a siam khum ve ta a Russian economy hi angong ve don hleni Ukraine Defense Minister Reznikov chuan voin khan kan mel mate kan barakhai don atia Ukraine tan ral thuam tam tak rampona tangin alut don ani mele Russia khopui ranga anti-war protest alakal zel boka Nimin March niruk chung ringot khan mi sanga zet ren ta nanni ramdangin Russia rek antum lain China chuan par lo tlan le der to boka Russia rama China export chu 16.3% zetin akai sanga China economy alien tual don ani hi United Kingdom chuan Indo wanga Ukraine economy chelutuk ti zia omnan US dollar million za pe katum ti Prime Minister Office chuan an puang New York khopuya Russia ram palai somnga zet te chuan puan thua telin Moscow an panta Russia le Ukraine boruak ayin Russia le US kar thu hi a chhezok le mai theyani hi Russia chuan Ukraine rama independent journalist te angai mo hle maya media la chu chakna samai sia media wara Russia hi achak lo zoka atang tabok nen Ukrainian independent journalist te atanga news san mudan hi kho khir thuai atum ni in British Defense Ministry chuan atar langa Russia hian TV tower le media lam hun puite bitum phota
March ni khat pokhan ki fa TV tower aboma nimen khan kar ki fa TV tower an beile boka Russia hian media le journalist te ti chiat fekatum ni inangai theiani India tan indona mola Russia a omreng hi a thalo tak zet Russia hi atranemo Ukraine hi a melma emo po ni se Russia ram chunga buai vak hi India tan hian a risel lo hlea defense lama India mi thiam te chuan hetia Russia in rala do reng chuan India ral thuam tam takin spare parts thak na turan nei theidon lova Russia siam ral thuam mang turam te hian khuaria he indo na hi anla tuar don chau ne nan nga yani T90 tanks te BMP2 te MiG-29K fighter jets te hi Indian Army te in ngana lian tak an nemaya Russia hian spare parts supply tha thei don lo ani chuan China le Pakistan laka India hi ache thei mang don lova Indian defense military hardware za somruk zet hi Russia in a supply ania Russia in full scale war abai reng chuan an mani ma mo point in siam dai don lovania heng te hi Indian defense expert tenan thlir renga Russia le Ukraine war hi atop thuai lo chuan India hian tur berdon ani ti in news 18 an ril khovel ramten Russia ril ruan min theilova in ka hai puang turin nor sekma se Vladimir Putin a lung oina thlen tir thei an omlo ni na langa European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan China lo chu Russia beng dai thei turan omlo West ramten kan ti theilovani ti in Spanish Daily El Mundo interview ani na alo soito a voin khan modi apon Putin a bema se eng ol ani bik chuang talo Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan Russia le Ukraine boina ti top turin malaka in huam thu a soi veta a Wang chuan China le Russia in lai chin na hi chu lungpui nget tak angani ti in Russia thil ti hi kam khat po in China hi chuan ala dem velova maro chu indo he thaber lo remna aom le theinan khovel ramtenen thatta ka thok hovin in remna aom theinan malaka in huam thu voin khan soini eng boina po hi thleng se China hi rorel tu angin kan en ta furmai chunia direct takina in rol lo wani po in khovel ram hruai tu te hian Xi Jinping hi an za le hlo per ani mek ni na lang China le Russia hian US le atho pui nei to ram te malak na hi an du lo hlea US a in rol chuan eng ma hian te thadu mi lova tun in do na po hian Ukraine chu in tho save reng thoma se amang ang to ti riata in biak na an soi risek mai ani dik tak chuan a chak jok chu ni se Kremlin hi run lo lo an tum turania an ram le lunga be an to ka hanin beiton viau takma se atlom jok an ni tlat mai Ukraine president chuan nun na chan anom bel zel chuan NATO mo ani ang ti in NATO chu tan pui thoi turina phut viau maya ma se nuclear war thleng thei kan ni ti an hreveka in rol chuan du hlea aruk theyang bera Ukraine tan puyan tum nena lang bera Ukraine sipai te tan tun lai tak hi chu chhun ni arayen zan khuwa sei ani ber hi soito angin voin march ni sari tlai khan Modi chuan Putin chu minute som nga lai maya bia a Ukraine drama Indian student latang khang mek te him taka ruai chua an ni theinan thua soipuya tin Ukraine President Zelensky nen mai chana in biak na nei turin angel boka Modi chuan rampan hi palai ten in biak na nei thoma se President ve thuduna anin be thei chuan har sat na omte chin fel thuai ani abe sei thu a soibok Putin chuan Indian student za sari chuang Ukraine marchak sumi munat la omte dam taka ruai chuan ni theinan malak pui atiam ve bokani Ukraine le Russia hetia anin noi chiam ta kan chuan thuko chang UNO ne na in nam noi ang rengin League of Nations le UNO din munte kha han soi mai mai la indo pui pakhat na alo top nu sangkhat zakwale som ni khan tuna UNO kan ti tak ang tho hian khovel sarkar in som khom pol League of Nations anti chu andin ania an headquarter po Geneva nga ani khati lai khan khovel sarkar sang kha ala tam lo bok nen member som nga le pariat vel chawantela khata khan tuna UNO ang tho hian khovel rem na le mon na nget awm theinan thuthlung tam tak anjam ve thowa eng sarkar main in do long ton singli aya lian tuk lo tur ti te a omani oma
mà se German le Japan te khan poisa lovin Indoral thuam lian pui an siam chuak ta thowa League of Nations in athunun thei lek lovin anin chek hausa sowa Indo pui rap thak tak a chuak zui le ta ni tuna po hian khatiang ang tho khan khovel politics a in lumlet le mek chunia Russia hlau wang ringotin Israel chon Ukraine hena Iron Dome athon lut ngam lova kan ram India nge point China hlau luat wang ngemoni don ni Ukraine atran ngam lo bok ti te mitam takin an soya ma se hei hi chu thlir dan sang kha ni maya UNO Special General Assembly a meu Russia athiam lo thule Ukraine atanga sipai nuk dok tura thutluk na an siam po in chu thutluk na keng ko tura ron pen chuak reng an omlo Ukraine ram chu amal tran chuni tamaya NATO UNO European Union le khovel sarkar tam taken bauron loi ma se Russia hi chuan lul chuin atal ta chiam thau chu ni hi amaro chu Ukraine mi puite hi kan video masalama kan soyang khan an lo huai san view maya civil mi tam takram chan turin anen pe mup maya tuna hen makta duai ni an tling to antia sarkar sanga Ukrainians na thoka omten anram an pan khom sung boka namdang Ukraine mi ni lo Ukraine ram chan tura in pe ringot po singkhat le sanga lai mayan tling to antia Israel sipai bang le pilot chol to then khat te po Ukraine a hian an lut ru ni in Russian military intelligence te chuan an thria a an mang ang ru ve wani Ukraine hi sarkar tam zok hian an lainat ve tlat maya alainat lo tu deuh te hi chu mi pui tha na Russia ne na tangaral thuam dong reng tu Burma ti vel te hian ni deuh maya maro chu Ukraine mi pui te hi hetianga an tran rol hi chuan sangkhat zakwa som sari le pathum kuma Arab sipai noi som pakhat rualina Israel sipai noi livel lek an ron beirona Arab laman chaw chheder angkhan Russia sipai te po hi an tlom ve der thei thau boka Vietnam war khan US Army ngat kha noi nga le singli le sang thum chuang an luta hliam tur ringot po noi thu man tlinga singa chuang an thi boka khata khan South Vietnam le US lamtang sipai te kha an tamwang lai berin noi somni le pasari chuang fen tling tiania ma se tlom le za pon don thailo man mo baklengin an tlom ho ta ni kha hetiang hi tun trum boina po hen thil thleng thailo chuni bik chuang lova amaro chu thil hlo thon om deuh mai pakhat chu China hian Taiwan hi a be ve thut mayang ti hi nia kan video masalama kan soi to angkhan tun trum Russia thil ti dan hi a thli thlai reng chuni ber hi US le lamtang te hian an chan ngam ani chuan Indo pui pathum na a chuak zui ngal mai thei boka an chan ngam talo ani ero chuan America hian super power ani na a hlo anga Russia le China ten khovelan thunun to don ani mai thei boka nga tin chu mai ba ka China hian Taiwan arun ve thut mai thei boka ni engpo ni se Indo pui pathum na hi chuak thei din huna kan ding ta reng chu ni maya Bible ina thil lo thleng tura soite po kha atakin kan tong chauzel chu ni ber hi ole tun tu mata na update kan an siam thei chu khati zong kha ni mai sela clear tu ten atop thlengin min clear saka min lo ngai thak sak fo awangin in za chunga kan lo me